karong kadwe hanta pini keceng si lo itu tum ning karong nai youth festival lo Krabi youth festival pini ke date 16 lo keceng si ani pusi prepo ate patumi 15 ani lagi aju si pensi keceng pining ingdeng phokebra hini Krabi youth festival kupuan lang mima mau lang namro pedona aprangsi kadukobe phanta nilihin pen ingdeng phokebra hini Krabi youth festival akarom pajiro Krabi youth festival binak menapot kiceng si adon rinang kilut penta ining arong ilang londuk pikan lahat bangke Krabi youth festival kipi ceng ahut founder president hai tumlo lage akai jana sing terang lapela bangke kadukobe ta ning chibi vek nanji lo roy inhilol ke kiceng si general secretary lo ilitum kadoka veta kicali nangji apening cibi nangji kinang sot lahai tu momen phanke si project akimilo jo ladak no thing pison thot lo ladak kipuke jitang along si pupon jo kilang me alon tu pik anjo adung pelo putang te halabang ser ason si turjai laperan antot kali ajolo putang te lapam si kilang methu jila Tara langsung get jong sinai lulo petang te ladak na tum hekpon labji lake kitab ha hello kopi kitab sinang tum kirain jima ladak long page aprang la pusona vest me pining mangke kibu agdon rise me pining borai pon jo tuning ning ke la pusona ve ile tum jubilee hot me la puson thek long le same pining mang la puson thek long jo break jack lang me o ani so o ke dak ati bin same long no lapengadag jo kici do lapengge kupine Tamil pubon jo Krabi bengge pubul Tamil lapengge bonghom hen hai se bongkrok se me dak do jo lapengge sunir tok bilo non kiki bom general secretary lo lapengge pining Krabi youth festival long kelang me nai petang tem lon non litheng lo sidolo ladak first kiceng si mate impupe kopenta foto chutuli bang do lahan lo kelang me ke adak Krabi tum abeleng ingkrung lapenge hoton hak pen cenglok ladak vek kip lo jo lang mi kopi tong kipu pone lapan mangke chini dalo same isi design pon mangke ki palang mi phon bon foto chituli dim lo lata 52 KYF kachini tum ni phanang than tha la itung Krabi a flag pupoma mate piphan lo athe penang an itung Krabi ang long along tapuson api lapen akalar sikihihi as da wuti ke the so kali doyo jo halo wuti ani no tuon e hoino chodot tuon e nadak wuti adim lo jon lage wuti a pusipu dak ajote lame upo light sa hai dolama tedi jig light hai labang ke tum kadu beta chini lo I love taral langsu tame kedam tang hut pidaan oi mi tum lo pahino lab labang so I love taral langsu tame non festival ching upen nang chubunai thulo nasi kadu ko beta festival judde lo petang te ki pahino ni dai phasi ne se me churing ritun thulo athi bunai lem det laki tum elo la pengge tum si chilana nang po lapu bang ke aprang ke hongjai pu do same non bang ke kaprek lo ko pipine ayat ki choson ki jobon pini pekok lapen ke wamkok lapen ke kaprek Krabi choi lapen ke anpada crochet a hormuan nang tum yang si kenam jining hang petang te I love taralang so aberasi yang tu hurina nang po un anju pen ladak isi lami ojo adim foto chituli best olo ni pan mopen ke thek longa teng pen ke jo foto chituli dim lo foto sure dim adim kora lo petang te prang hongjai kibi dim long lo pining festival kilang alom do lapen ke clean chat ason sini ke thek lo pini ke munit kom olang athe pini ke patobesi cheng amatidi ine ke pini si day 1 putong pupone kosum pade aposi munit o la lapen ke isi alam isi siksak chat asonji tahai mene aprang ke bike lapen ke gari tum an 4 wheeler tum anta entry enang nang matidi entry pass empo same pining enang ne same ladak private parking pubangke do tip an pin lo nahok ta parking lo lobon ki parking lo tante 100 rupees pinampo
labang ke aprang prating pulutang te pining mang pusadam chaja somon ki parking tumbang Jo bi athai se velo ki parking lo bidam kol putang te 100 rupees pivek nang po na hokta jo tar thip an pen festival matedi solo tum ki anji aso namte dak laso apartment mang kuson tum pudhe chini dala samela dak bang tante solo tum lake bang ke long ti ji lahai ki bipon lake solo tum te self help group tun si bipon bon atiri self help group to ho angphar so self help group star self help group lapen ke rong bin do lo pining photo chitria thai do ojo badak tai som lo lami ojo decoration bang langme pik anlo ajolo te light spot pen pen langme pik jipon te light bulb sai silada non mang ke lo mil jenga tatai lo do badak bang ke non cheng pom bom lo tua e alun mate usu ki padok alun pati pom bom lo non mang ke do la ke sing mil jenga tatai lo yo badak kan pati do bom pola puit hi te mang ke ready bom lo pinaan puri depan kisang lo nasopen pu bong so phanchi tong lo jo archim blocks pu lahalo jo please bat YouTube channel ben ke nan tum kado eta subscribe tha please alang liphan namanya cetan dan itu Archim Tisu gede please YouTube channel ben ke Archim Blog. Archim Blocks asli please nanti tum kado eta subscribe tha asli tum karbijan le chesa posero nang ke check silo asli alang phala ansu se angsong papat dulu nek pining festival kilang alon do lapeng ke chilang mi chalo si kado ko beta bang pednon anso se ituma jutang itum culture pache thangnang po sitame isika sik sak bang ke lalo private parking aprang prang ke entry pass le enlo putang te cholo sitame non ke apong tinsi private parking anam bang ke pinang ko po